Ini tuh apaan si Yesus Kristus lah bangsa berarti tak bahana kipe alam itu si bangke kalau itu makar jom kilo tuh. Ini tuh apaan si Yesus Kristus lah bangsa berarti tak bahana kipe alam itu si bangke kalau itu makar jom kilo tuh. Ini tuh lah bangsa berarti emang kemudian ini kalau ningkan jom kayak angkupo laan tuh dia pada kilo tuh. Tapi labang so kerjo, labang so ong lagi. Alon sudah dijo, boleh lagi kerjo ke akai apa, akai nak kering ber. Hal labang so ke pejo bang, kan sikit kuda. Ini tuh kerjo, kering kan tuh, alam lima hari lagi ber apa. Bang ko ano tuh kerjo kering itu? Cerita tu sih labang so pergi oke, non itu tuh non tak ini pronoman ke lagi. Alon so apa? Gunmela so jual pusing itu. Labang so oke lagi kilo sih, bonda nanti kecil hon naik nanti apa dia, jemput ipin akaya peragai itu, hal labang so kerja masih nanti jalan nanti, jumpi besi nanti itu masalah macam sih ini tuh labang so oke rinci panggil, anjubo pariwan kami, laso oke rinci panggil anjubo lo, tapi nanti grup dan tiba mau urgi dan nang minggu lo. Lasso taksi hala kerjong apa namanya itu anbin nanti ini teman kerjong apa namanya anbin sih panggilan nanti kebusuhan sih panggilan boleh nanti ada nama hukum kikroy ada nama hukum kikroy akhirnya Yesus Kristus le mahal naga kialam Yesus kiti kiapok laban solam ini nggak top top dan apa sih ingkran nanti alam asal kerjong ini tuh panggilan nanti नहीं चेपी किधर से ना चमत्कार से ना हिनी ये बात कहला है लो कि तुम चॉकलेट पे मिलो नो कि तुम चॉकलेट पे मिलो अलग की बात करने पर अलग की तो सी महंगा ठेक बीपी को नहीं तुम चॉकलेट ली पाप पे ना चॉक से तुम किलो को लबंग सो पे ठीक बांगो अब itu के हाँ अतः पे कि apa का नहीं तुम दुलान ini तुम का छुरी apa तो दुलान चिंगोर लुक सी ini तुम के लबंग सो Aki cok nong di kilo produk labang so berkilo baik nak matasina ini tuh pan labang so berkilo nak toy produk mali dalam kali labang so berkilo dalam kiri mungkin lagi cepat taruh dalam kali cek so mau beli dalam kali member di mana ke nali pakai cepat taruh dalam kali lagi cuci pan kali kopi apa artisan do ati kilo kopi ati lo nang pangge anam nang binjong lo nang pangge sang ho na be belakang lo non ada gitu atau anti kroy song lo Yesus Kristus ke pukelahan lo nang ini rapot anun ka peka kami akhir jenis be belakang ji pulutan be jadu lo na bangko alam si itu birta ke dithan lo bangko alam si Yesus Kristus mahal ke dalam hidup lo. Bangko ada tumsi. Yesus Kristus mahal ke sini dia tu makan bangko ada tumsi lo berkali ni lo. Bible lagi putih. Nini pen apot antun ka prek pada hidup jenis plan pek nanti. Nani pen apot antun ka prek pada hidup jenis plan pek nanti. Nani hidup jenis plan di kusong lo. Nani lam di sampen ba. Nani kampen ba. Nangli gospel thamu dikita hai, nangli berita kini thamu dikita hai. Yesus Kristus orang kita coba kalau nangli thamu dikita hai. Bota nangli thamu siapa ke? Nangli thamu all adur, nangli thamu all adur tuh si misalnya kalau nangli lain berita kini kita. Cek so mau tulis tuh, amin ber tuh si misalnya kalau tadi akak prek akik proy tuh nang tuh peglongan po. Cek so mau tulis member tuh misalnya. Alam tinggal macam macam mesin pada posisi, lalu ke cimpur olo, kerja malah diprak olo, alam orang malah cimpur olo, lalu kita ini, kau dia lebih muda. Yesus Kristus mahal lagi dia buat kita bersikap kan? Alam ni, ini tuh kita mengarang ni, papa tak lulus belum cakap, isi ahli legal, hiji memang legal belum tahu asal apa. Itu ke pak ambung situ kok lo kita tahan ini bon selama
Yesus Kristus mahal ng kiti pera jo non ke dito ke labang so apa talo pe dito may porang ng pandit si non ke dito ke rengme chiro ilo ti hok ng ji labang so per dito suri amulo atun Kristo pagkatsi ne pera jo akar jo diverjan ng dito halabang so per jo atun panay ilo na tayo halabang akar jo halabang ke ba Yesus Kristus pagkatsi ne dito hilot ke latong akar jo ke rengmo dito halabang software job hilot ito ninduk do nanti halabang software job kan kita tu pakai do nanti at ini Yesus Kristus pun nanti pera po anu pera pada hidup sini pera itu situ hotel apa ini tu pai na pen po do hila pen pura do kan nanti curing repen ana malam do kan ki pai ka ciklang somong dari mana nanti pai ka malam te pera nanti do join nanti kisah itu pada Yesus Kristus yang pada po sitame nanti pan Yesus Kristus nanti cakap lo nanti pan akan minai apoksis kini senang Israel pan kita lo lalu nanti akaya para akaya jimun etet ayurutme akaya para akaya ayurutme sih nanti coteng lo kusi hasro peledo pan cak kemilo lasi ningarong nanti peledo bodo biarkan pemarlo ini tu non Yesus Kristus pagkiding lo kelate ko pai epilo at kaya ito nanti tenge pinapole pinapdik pole non pole kiji chile Sitami non itong ke hiblog lo, sitami itong karjong ke ring long. Labang so karjong ke ring long dia pansi tu kam klenan po. Labang so karjong ke ring dia kam ke itong Yesus Kristo ito ke penjo ba. Poki kroy pepe. Ito ba all ito na kimi sen pe naging kam si Jordan lo por dia penjo. Judan sini. Pinaka Christmas pe na jo itong sinarjin hana. Labang so Christmas pada jom itu aku atur panci mata sini itu alonso. Kita antara ini citi ubi siklet lo. Kita antara citi ini motor lang puso si keng kamsi orang lo. Kita antara ini apa ciklan so motor lang ni puso aku atur besi dulu lo. As a member aku atur dulu siklet mah. Apa pastor apa dikau atau pan motor ini kita cuma pastor ni dulu mah member itu ciptaan. Nini kikren to sila pun montri to nilang cingpai yang saya kan. Lapang solam di konfor solam mana ponan gog lapang talang itu to. Ini tu cimat halam sini. Jungsi dari jungsi. Cina jungsi ngam polo kante. Pendingan Christmas. Nanti akhir cuma today ngata. Akhir cuma today ngapet. Nanti kemesen atau kekam sitor ha. Pera posen nekar jung jungsi. Anu kapren pan kami lagi. Nanti betang pan saya akhir cuma planji.